Mophutego wetso mo mosong wa letsatsi kgwedi e le kgwedi ya batjha go ya ka kalendara ya Afrika Borwa. Le rona re le bokereke ba Banturufomo re tsa semelo seo sa go honora le go tlhompha motho yona motjha. Mo mosong wa letsatsi ntumelle ke le moruti modingwane wa Banturufomo Church of South Africa. Tlo re kope modimo ka thapelo gore modimo a tsamaye le rona ka gare go tshebeletso ena ya mo mosong. Tlo re rapele re phamisetsa matla rona dithabeng mo thuso ya rena e tswang teng. Thuso e tswa go yena Jehova ya dirileng legodimo le lefatshe le ntho tsotlhe tseo re di bonang. Modimo tlo tsenele rona ka gare go tshebeletso. Modimo tlo mo tshepagalang batho ko ba leng ko teng, batjha ko ba leng ko teng. Modimo ba tlatle ba utlwe ditaba tsa moso wa letsatsi la kajeko leo e tla nnang seikokotlelo ka gare go bona. Modimo gore ko ba tlabeng ba tsamaya ko teng Jehova mo kgweding ena ya batjha. Modimo ya tshepagalang nna le bona o tlholantse o ba disitse morena. Re tshepetse go wena mmoloki le mopholosi wa rona le motjha ya tla fanang ka molaetsa wa kajeko. Jehova tlo o motise, Jehova o mmatlafatse, ebe molomo wa gago fela empe ena a bue ka baka la lebitso la gago. Hlonolofatsa tirelo ena Modimo gobane re ya go tshepa ka baka la lebitso la morena rena Jesu Kriste. Amen. Mophutego wa Modimo mo Banturufomo ko o leng ko teng ke letsatsi la batjha, ke kgwedi ya batjha. Ntetle mo mosong wa letsatsi ga re tshameka sefela sena ke tlabe ke go atumetsa gore o tletle o utlwe ditaba tsa Modimo tseo re tlabeng re dinela ke mohlanka wa gago e leng motjha ya tswang ka gare go kereke ya Modikwe ya tlabeng a fana ka molaetsa o boitshepo. Tlo re bine sefela se tla nnang seikokotlelo ka gare go tshebeletso yona. Joko ya gago e bobebe. Joko ya ibu bebe, Joko ya ibu bebe, ifatu lulabi.
mofutsana ke mofutsana Mophuthego o utlwile sefela sena joko ya gago o bobebe dira dikgalane ke hloletse ho wena ntetle re tsene mo molaetseng wa letsatsi ne ke kgokologe ke theoge ke lefatsheng la Modikwe moo wa batjha e leng ke abetsu Fila Sikwe yo wa eteletseng batjha ka gare go lefatshe la Modikwe ke yena yo tla fanang ka molaetsa wa letsatsi ka boikokobetso mo ne tsebe aka go lokisa maikutlo ko o leng ko teng ka go moya wa tepella aka o phahamisa boholo ba Modimo ba bonala mme ka molomo wa hae ka baka la lebitso la morena na Jesu Kriste wa bona bogolo ba gage bagolo ba Modimo ka lentswe la faneng ka lona tlo re mo fetsebe wena Sikwe sebaka ke sa gago re ke dumedise ya buang ke motlhankana ke abetse Sikwe go tswa lefatsheng la Modikwe Boundary Reformed Church of South Africa tlase go mookamedi President Reverend Modingwane ga mmogo le mema mookamedi mema moruti Modingwane mosong wa letsatsi kgwedi e betseng thoko go ba kgwedi ya batjha ke kopilwe go tla ka molaetsa mangolo ke a mabedi testamente ke kgologolo le testamente e ntšha buka ya Jeremiah 38 verse ya bo 28 re boe re bone gape testamenteng e ntšha ditiro 5 verse 29 Jeremiah ha re bone e re mme Jeremiah a nna mo lapeng la batlhabani go fihla letsatsi la Jerusalema o tlhophilweng ka lona ditiro 5 verse 29 Petro le baapostolo ba araba ba re ke tshwanelo go utlwa Modimo bogolo go batho se ke lentswe la morena tsotlhe di tla feta lona le tla nela ruri ka bosakhutleng amen tlo re rapele Modimo ya lokileng mothata yohle thari pepe ya masia la theoga papa nengolo le butswe re fe matla Modimo a se ka ba Modimo motlhanka ga gatelo ka Modimo a ebe wena Modimo o theosa mantswe ka Kriste morena amen mosong wa letsatsi re fumana mantswe go tloga bukeng ya kgale le buka e ntšha re kopana le lengolo ke morago ga gore Jeremiah a latlhelwe kampo a ntshiwe mo sedibeng se neng a latlhetswe mo go sona Jeremiah o buisana le kgosi Sedekia kgosi molaela gore go se ne le ope yo tshwanetseng go itse seo ba neng ba buisana ka ga sona
empa Jeremiah ga ba mo fitlhella dikgosana tsa nako eo ko teng o dira ka mokgwa go se mo laetseng o bua mantswe ao a reng sempusetseng kwa ntlong ya Jonathan mo ke batlang re dule teng mo mantsweng a mabedi a badilweng o se ke wa fela pelo dula mo thapelong o ko tshimologong e dintho tsotlhe Adama le Eva ba nyatsa mmuso wa lesedi ka baka la mmuso wa lefifi Adama o palelwa ke go dula mo go tlileng a dule teng o change the direction o se ke wa fela pelo dula mo thapelong ha ke utlwa motho go tse o se ke wa fela pelo o dule mo thapelong lebele o ke balang sefofo sa Jeriko Bartimeo Moratimeo o ne ha dutse mo thoko ga tsela irrespective of dipuo tse neng ba mpotsa tsona irrespective of mantswe a botlhoko a neng ba mmolelela ona a se ke a fela pelo a dula empa ha o dule fela o dula mo thapelong lefatsheng la Bethesda go ne go ya le sediba motho a dutse teng dilemo tse 38 a sa dula fela a dutse thapelong motho ya dulang mo thapelong ba na le kgaitsedi ka se modimo le batho ke motho a le mohoki wa sefela Jesu itse ho rona tlo ho na le setshabe ke motho ya tsebang gore ha o dule fela o dula mo thapelong go sa kgathalatsege seemo se re le mo go sona mo nakong ya jaanong se dule fela dula mo thapelong ha o dula mo thapelong o tshwanetse wa lebala the negative things tse batho ba ka go botsang tsona ha o dula mo thapelong seemo se dumela sa dumele o tshwanetse wa tseba gore Jesu ke moloki wa ka o nkgethetse bodulo ke mo rata go ba no ya nthata o neile bophelo ebe ka utlwa sentle motho ya tlhaloganyang mantswe a go sa fele pelo ke motho a le mantswe a reng o ne bantu ba khotiko ya ba kasa onke wa tlhaloganya motho ona gore go sa kgathalatsege o teng modimo seemong sefe kapa sefe o se fele pelo dula mo thapelong testamente e ntšha lengolo ke la ditiro pitoro le baapostolo ba ke tshwanelo go utlwa modimo bogolo go batho dula mo leng teng ngwana gamma mosebetsi o fedile because of COVID-19 dula letseno le sele le teng dula empa sa dula fela ya ka bangwe lefatshe o dule mo thapelong bothata ba ona ke gore re palwa ke go dula re tsamaya re change di direction ke ba kae ba tseneng ba tswa dikerekeng tseo re di kerekang ba palwa ke go dula o one place because of mathata ao ba tsamaya ba kopana le ona mo ba kerekang mo teng mo ke golela mo teng ke gola go pani wa ditonki bapani ba ditonki ha ba di pana ba di tsenya di ortlapa gore di shebe fela ko pele ko di yang ko teng lona go dutse thapelong
sheba fela o modimo wa gago. Forget about the negative things tse di tswang ko bathong ba ba ko thoko. Focusa mo o dutseng mo teng. Ke tshwanelo go utlwa modimo bogolo go batho. Motho yo utlwang modimo bogolo go batho ke motho ya tsebang gore lefatsheng la go ka etsagala gore COVID-19 e tsaya matshelo a bana ba bona. COVID-19 e re tsele mesebetsi. Motho ya dutseng mo thapelong o a itse gore morago ga COVID-19 go tla tla lethabo. COVID-19 ke seemo sa nakonyana fela se se fetang. Ebe ka tsela ke mantswe dulang kampo salam mona le rapela ke sampala ke ya go thapeng go rapela. Batho ba palwa ke go dula mo thapelong ka ya ka boroko ba robala. Kgwedi e tsebetseng thoko go ba kgwedi ya batjha mo Afrika Borwa ba na le dikgaitsedi le mo relationshiping eo le mo go yona. Gopola tula mo thapelong. Re tshwanetse go utlwa modimo bogolo go batho. O seke wa utlwa bana bei kampo bana bo. Utlwa modimo go bogolo go batho. Ha o ka utlwa modimo bogolo go batho ka re sa modimo le batho go tla etsagala gore seo se kopang o modimo wa gago o se fumane ka Kriste morena. Amen. Se boifi o se ka fela pelo dula mo thapelo. Modimo a etsa gantle bana beso ba rategileng ka Kriste morena. Amen. Wena Sikwe fela ke abetswe ke a o leboga ka mantswe a boitshepo a theohileng. Modimo a iponagatsa ka gare go batho. Modimo a bua ka lentswe le le maatla leo mang le mang a kgonang go utlwa bogolo ba modimo. Le ga seemo sa COVID-19 se ka etsa ka moo se ratang ka teng sa re gatella, o seke wa fela pelo. Dula mo thapelong, dula o ntse o rapela le ga seemo se le thata jwang. Dula mo thapelong. Batho ba kile ba dula ka gare go thapelo, bogolo ba modimo ba iponagatsa ka gare go bona. Le wena dula ka gare go thapelo gore modimo a iponagatse ka gare go wena. Ya re ga bantse menyako ya tronko ya pulega, ya re ga bantse bogolo ba modimo ba bonagala ka gare go motho ya neng a sa tsebe modimo ka baka le batho ba neng ba dutse ka gare go thapelo. Le ga seemo se ne se ba gatella, le ga tronko e le thata ka gare go bona, Silas le Paulo ba dula ka gare go thapelo. Le wena dula ka gare go thapelo. A modimo a go matlafatse monna wa modimo, a modimo a go tsholetse ka matsatsi le matsatsi. Tlo re rapele. Modimo ya matla otlhe re a o leboga ga o theohile ka molomo wa mohlanka wa gago Jehova. Matlafatsa botlhe, matlafatsa batjha botlhe modimo ya lokileng ko ba leng ko teng. Modimo ba go boife ba go direle ka boikokobetso Jehova. Modimo ya lokileng ba etse gore ba seke ba fela pele le ga seemo se ba thatafalla. Modimo ya lokileng ba seke ba fela pele ba dule ntse ba rapela. Modimo ke a ba rapella, ke fafatsa madi a konyana ka gare go bona Jehova, ke fafatsa the power of the Holy Spirit ka gare go bona. El Shaddai Jehovah Jireh, Jehovah Nise e ba le bona modimo
ba fe tsohle tse di molemo tse ba di hlokang Jehova. Ke rapella le bomme le bontate bohle Jehova, bao ba ba tsetseng ba ba tlitseng ka hare ho lefatshe le ka kwano. Fafatsa moya o boitshepo ka hare go bona Modimo ya lokileng, ebe bana ba lokileng, ebe batjha ba direlang Modimo, ebe batjha ba hlompang batsadi ba bona. Rapella le batjha ba bohle Modimo ba e leng gore Modimo ya lokileng, go na le draka e leng gore Modimo e ba tsere ga ba phele gae Modimo ya lokileng. Re kopa matla a legodimo, the power of the Holy Spirit e tsene ka gare go batho bohle, kana go batjha bohle ba amileng ke nyaope ka baka la lebitso la morerana Jesu Kriste. Re a rapela Modimo le bona ba fe matla Jehova, ba tle ba bone mogolo wa Modimo ka lebitso la gago le bakang ka sa feleng. Ke a rapela, amen. Tlo re nketse go fatswa a Modimo a go tshegofatse a go boloke, a Modimo a phatsimise sefatlhego sa a go itshwarela, a Modimo a tsholetse sefatlhego sa a go le kagiso. Amen.